Nous sommes nés pour nous battre, et nous nous battrons jusqu'au sacrifice suprême afin de bouter l'ennemi hors de notre sol, jusque dans ses derniers retranchements. ubu tuvugana Fdnb ikomeje gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibigarure umujyi wa Bukavu kandi mu migima 20 tukomeje kwagura ku rwego rudasanzwe. Nibidasanzwe Fardc ikomeje gutegura gahunda ikomeye yo kugira ngo yisubize ibice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya leta ndetse ibigenzurwa n'igisirikare cya 23. Ibironi biri kwa mu gihe hakomeje kugenda garagara ndetse hanavugwa amakuru yuko ubu operasiyo zikomeye ziri gutegurwa nizerekeza neza muri Minembwe nkuko Muri Yakutumba William yabivugiye muri Uvira. Ni mu gihe kandi hakozwe amavugurura akomeye mu mikorere ndetse n'imitegekere y'urugamba ku ruhande rwa Fardc, aho ibijyanye na repris strategique bigomba kwirindwa dore ko ari byo bituma kugeza ubu ngubu Fardc yamburwa ibice bitandukanye. Kugeza ubu kandi biravugwa kandi biranemezwa ko hakomeje gahunda ikomeye yo kongera abasirikare Baraka, Karami ndetse n'andi hatandukanye. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko kugeza ubu ngubu urujya n'uruza mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamaze gukomwa mu nkokora n'ibiri kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baratangaza kandi baremeza ko kugeza ubu ibiba ndetse n'ibigenda bigaragara byose bizatumye urujya n'uruza rw'abarwanyi biyongera, aho n'abazarendo mu bice bya Uvira bari gushinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse n'ibyibasira agateka kazina muntu. Nkuko kandi bigaragara twirwaneho yongeye gusohora itangazo igaragaza ibiri kugenda biba. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko ibikomeje kugenda bivugwa kandi bigaragara byatumye abaturage benshi bava mu byabo muri teritwari ya Fizi. Biratangazwa ko abaturage benshi bakomeje kugenda bava mu byabo berekeza iy'ubuhungiro. Twirwaneho yo mu itangazo yasoye yagaragaje situation ihari. Ni itangazo rigenewe abanyamakuru basoye. Reka tubabwire ibikubiyemo mbere uko twakira ibijyanye n'ibyo Karemba yaduteguriye tureba ku mirongo y'mbere y'urugamba. Nkuko bigaragara mu mujyi wa Kinshasa hari gutegurirwa ibitero bikomeye kuri twirwaneho na M23. Ni mu gihe itangazo rigenewe abanyamakuru nomero 00 ryo ku itariki ya 27/02/2023 ryasohoye na twirwaneho riragira riti byihutirwa ibitero byahujwe muri teritwari ya Fizi na Uvira. Abaturage b'abanyamurenge bagabye igitero n'ingabo za Fardc na Wazalendo ndetse na FDLR. Umutwe wa MRDP twirwaneho uramagana by'ikirenga ibitero bya gisirikare byahujwe bikomeje gukorwa n'ihuriro rya leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigabwa mu midugudu icuwe y'abanyamurenge Mitamba, Kajaka, iri mu misozi yanamyireba umujyi wa Uvira ndetse no mu gace ka Poezero mu misozi miremire ya Minembwe no muri teritwari ya Fizi. Ibitero byatangiye mu mpera z'indwi heze kandi biracyakomeje kugeza uyu munsi. Ibikorwa by'ihuriro bikaba bafatanya n'imitwe yitwaje intwaro igizwe n'ingabo za leta ya Kongo, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, imitwe y'abazarendo n'umutwe FDLR izwi ibikorwa bya genocide. Aya matsinda y'abahezanguni agamije kurimbura Burundi abaturage b'abanyamurenge, abashyiraho gufunga inzira z'ubutabazi mu misozi ya Uvira na Minembwe, bityo bigaca inzira zose zatangirwamo ibiribwa, imiti n'ibindi bikenerwa by'ibanze. Yo gufunga ubutabazi biherekezwa no gucibwa kwitumanaho rya telefoni n'iya internet, bikaba ari byo Kinshasa ikoresha mu kurushaho kwigizayo abaturage bakeneye ubufasha kandi bagizweho ingaruka n'ubwicanyi no guhisha ihohoterwa bakorerwa. Izo blockout zigambiriye zituma abaturage batabasha gutanga amakuru ku bibazo byabo, bigakomeza kongera ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi mu gihe kubona telefoni byahindutse ikibazo cy'ubuzima cyangwa urupfu ku miryango ibarirwa mu magana y'ibihumbi iri mu bwigunge no kuba
izengerezwa. Ibi bitero bikurikiye kongera kohereza ingabo z'u Burundi mu buryo bubi muri aka karere nyuma y'uko ingabo za AFC zivuye mu mujyi wa Uvira. Iyi myitwarire iramaganwa kenshi na MRDP mu itangazo duheruka gusora, harimo iryo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2026. Birakwiye kwibutsa ko ibi bitero ari ukurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bugaragara kandi bugambiriwe na leta ya Kinshasa ifatanyije n'imitwe bafatanya arimo na leta y'u Burundi. MRDP twirwaneho irahamagarira umuryango mpuzamahanga kwibonera ubwicanyi bwibasira imbaga bufite imiterere ya jenoside bukorwa abanyamurenge bakabigiramo ingaruka zose zikwiye. Iramenyesha mu buryo budashidikanywaho ko itazicara ngo ireberere gusa kwibasirwa kw'abasivili, kwigarurirwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kw'amasambu yabo no gukoresha inzira z'imfungwa ry'ubutabazi. Ndetse ibi bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Bikorewe iminembwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2026 ku bwa MRDP twirwaneho. Colonel Kamasa Ndakize Welcome niyo washyize umukono kuri iri tangazo agaragaza ibiri kugenda biba. Ni munyemerera ibindi kubijyanye n'ibiri kugenda biba tubaze Karemba Aimable tubwira ibiri kubera mu misozi ya Fizi ndetse no mu misozi hegereye yagaragajwe ko irimo ikibazo gikomeye. Bagana Karemba Aimable, waramutse neza? Mwaramutse neza. Bagana Karemba Aimable twirwane iravuga iti Mitamba, Kajoka ndetse no mu misozi yanamiye umujyi wa Uvira ndetse no mu gace ka Pwezero Frdc ifatanyije n'abarundi bahagabiza ibitero. Kugeza ubu situation hari ni yihe kuri ubu tuvugana? Uretse imisozi ya Kajoka guhera ku munsi w'ejo yagiye igabwaho ibitero, n'uyu munsi wenda bikaba bitameze neza. Ubu situation ihari abaturage benshi bakomeje guhunga. Yego, urabona yuko bari mu cyoba cyinshi cyane nyuma y'uko Fardc ikomeje kugenda igaba ibitero mu misozi myinshi itandukanye yo muri Minembwe. Ibi kandi bijyana n'uko n'ubundi umutwe wa 23 ukomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ino misozi yegereye Kajoka ndetse na Kajoka n'ubundi muri rusange. yego, barebe uburyo bwose bushoboka bashobora kuhongera ingufu, nubwo Fdnb nayo ikomeje gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ihangane bikomeye n'umutwe wa 23. Ni bikomeje rero kugenda bigaragara imisozi ya Rutamu ndetse kandi ni imisozi ya Kajoka. Karemba Aimable turumva ku murongo wa telefone Aimable tutabasha kumwumva neza, sinzi ikibazo kibayeho. Gusa turagerageza tumugarura tubwire byinshi kubikomeje kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa aho bizemezwa kandi bikavugwa ko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biba byose bizatumye abaturage benshi bahunga. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ibikorwa remezo biz'abaturage bikomeje kugenda bibangamirwa bikomeye nk'uko bigaragara. Reka twongere twumve rero Karemba Aimable atubwira ibiri kugenda biba. Aimable, ndumva network ari ikibazo, wakomeza? Nupongo ni ibice byinshi bitandukanye n'ubundi byegereye Kajoka nagiye ngarukaho. Imisozi ya Bunyafumbirire niyo yagiye igaragaramo imirongo myinshi y'abasirikare b'abarundi, bikavuga yuko kandi bishobora no kuba ahantu hakazanwa n'abacancuro. Kugeza ubu tuvugane iyo mirongo se yahagaze, ntabwo bakiri kugenda, bihagaze gute? Situation actuelle ni iyihe kugeza ubu? Situation hari ni abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare M23 na Fardc, ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice? Kuko twirwane irashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje M23. Wowe biri kuri tere ni ibihe? Urupango ry'abari ku ruhande rwa 23 muri position baherereyemo barazana abasirikare ndetse kandi MRDP twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdnb. Urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego, ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'umusozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe.
ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangano rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu ku birebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyangwa se hongere hagire igikorwa, byaba bihagaze gute ku birebana na bariya bacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, bahagaze gute, bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane ibice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Uvira cyane, mu misozi ya za Kazingira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'abandakabota ndetse kandi n'abacanshuro b'ababirigi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari gusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Nta gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa Abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma MLDP twirwaneho ndetse na M23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc, imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma M23, urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye, nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa MLDP twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo, hano hafi y'imisozi yegereye za Poezero, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa MLDP twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane, batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi ino Poezero. Yego, naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda mu misozi yegereye za Kakuku, misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego, cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane, dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. yego, naho ari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu, no misozi yegereye ahitwa za Mbashiro, Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye 23 bari kugenda bazanwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanda abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakombo na Sibatwa, aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara, nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa National 5 bava muri pozisiyo za Makombora za Makambola berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka, bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukambi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utibagiwe Makunji, kuko bafite ubwoba bukomeye muri M23 nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego, naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kuhavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa
mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda w'Utudari gatanu, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiploye mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda, bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego, naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kuhavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi. Bikavuga yuko harimo za FDR zimaze iminsi ziterezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakuye muri byerekezo byegereye za Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika, kugira ngo n'ubundi berekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, kugeza ubu kubirebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé Muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibingibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ko ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko hari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, kongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Mbere, reka noneho tujyane no mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kuhavugwa. Ho bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwaikare, kuko niho hantu navuga yuko situasiyo ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situasiyo z'iki? Situasiyo mbi cyangwa se nziza ku ruhande zose by'abari ku ruhande rwa 23. Hari ibice baba bahagazemo barenze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busolongi ndetse zegereye za Kirambo, ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi ya za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegereye ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda w'Utudari 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazalendo n'aba FDR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati ikomeje kugenda yegerezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari karenda mirwano aka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zicibino. Iyo deployment iri kuba ni yo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation, cyangwa ni yo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo ngo
byose babihuriremo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Mbere, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.